nina niyoba imsili niyoba zinhloko mina ngiyangizi lento yenziwe emasontweni leyo ukuthi umuntu mayesemila akabe ngezicathule ezinde nesuthi edura kakhulu bese banesingisa sitsheleke khona praise the Lord sesizomukela isipho sikaNkulunkulu manje wonke umuntu akaphakamisa izandla uyakhathala izandla maloko iphakamisa kuze beyikholoka phakamisa izandla uzukhathala ugcina ungatholi lutho kwehlukana inkonzo iphuma ungatholanga lutho inkinga akusikho ukwamukela abazalwane ukuthi uthathile yini lento wayifaka empilweni yakho isebenze kuwe uyazi nabazalwane bakuba sebusuku nasemini kuyayifanela nje kimi asikho isikhathi engikhala ngokuthi sebusuku namhlanje kusemini noma isiphi isikhathi engizwa ngaso ukuthi angiphume ngiyothandaza ngiyaphuma mina abazalwane uma ngifike eGoli ngifike ngingenalutho uma ngithi ngenalutho ngiyakhumbula ngafika nefone yopopopo lepress wamabhathini yona fone engafika nayo engangiphatha uma njengoba manje sengishintsha amafoni kwaze kwaba kaningi uma ngaphuca ifoni yini engangikhathaza ngoba ngaze ngithenge ifoni angaze nje ngithenge ifoni mina angaze nje yini engabhlungu ukuthi ngithathelwe ifoni ngoba ngaze ngithenge ifoni uma ngiphuma ngiyothandaza lo wanginika ifoni usukazi ukuthi ngiyayidinga noma ngisayidingi ngihamba nayo mina mangentabeni ngihamba nefoni yami ngikhanise ngayo ngithi endleleni ngihlangane nabantu nje kunjani athi siyaphila ngicinga indlela la ngiyala ehlathini ngiyothandaza ngayi ifoni yami ekseni ngo3 ngo2 nango1 mangiyothandaza ngikhanyisa ngayo ayikho into ethi bazongiphupha angifikanga nalutho vele yini ngikhathaza ngento engathathwe engafikanga nayo ngoba wena masoko ngoba manje naziyifike ezigaba ufaka mayingalala nje manje ngangayifaka emgodini yini inkinga mabengangena bayithathe ngoba masingamngcwaba la ngeke kuthiwe faka nepika sakhe faka nepika uzoyidumisa emathuneni siyasala manje wangena ngifuna uba serious ngezinto ezingenasidingo ubone ukuthi lento ayinasidingo le izosala uyazi ngibona abantu abanemali ngitabuke mayesencwadi ngithi cabanga nje unamasudu o14,000 mhlamba awu20 emngcwabeni wakhe kusebenzisa isudu eyodwa namoto nazo noma zu6 kunaneLambogini ebaleni ka8 million kodwa ngitshela ukuthi mayongena emangcwabeni uhamba necathulo kuphela into angajwayele ukuyenza uphuma ngecathulo la yogibela itaxi ngalelo la uzophuma efaka izicathulo ephethwe ngebhokisi nalo ka20,000 over amamillion anawo asiwe emathuneni but ngifuna uma serious ngezinto ezingayindawo wena funa inkosi ube likholwa inkosi kwenze lento okufuneka ube yiyo basalini insindiso mele uyenjoy insindiso mele uyenjoy kuyo yonke into ekhona insindisweni mele uyenjoy lokho ngama-benefit ka-Abraham unelungelo lokuba nawo lokho ngama-benefit kaJakobe unelungelo lawo lokho ngama-benefit ka-Isaka unelungelo ngoba lithi iBhayibheli thina siyibandla ukhokho wethu uAbraham so njengoba siyibani siyabenefita intweni eyishilo angithi uNkulunkulu wathi kukhokho wethu uzombusisa wathi nenzalo yakhe inzalo yakhe yithi wathi yombusisa wasethi izizwe zonke zozala kuye zizobusiswa kuye uma kubusiswa izizwe wena uyenye yabo usungene khona ama-benefit uphuma ngaphandle kanjani inkinga bazalwane yile yokungafuna ukwenza izwi ingakho ngithi ngiyanibuka siyakhonza niqaphele inhlelo lezokukhonza sidinga zibe la kuwe kukhona into ekuthiwa uSathane ayiya ngazi noma ngizoyisho ngakwini kuthi uSathane wayeyingelosi eyayikhonza ngaphezulu kwezinye ingelosi ngesikhathi esewulusifa kuthiwa wayehlabelela ngesikhathi sokuhlabelela kuthiwa ama-instrument noma igitha yayikhala kuye kwangadingi ishawe njengoba ishawa noma kushawe upiyano yayikhala kuye lezi zinto leyo nto leyo yamdala wayazi inkonzo yakhe angazi bazalwane ngifuna ukusho sewulusifa ukuthi malezi zinto zayikhala kuye kusho ukuthi ukukhonza kwakho kumele kube nayo yonke into yokukhonza Akazi mesezwana bazalwane akwazi kwamnandi ukukhonza namhlanje sibancane ekhaya uyabona into yokukhonza imeli bekuwe uma uyibuza ukuthi umuntu okhonzayo ukhonze njena yini ubuze kuwe ungabala abanye abantu uthi unjena into okhonzayo empilweni yakho uba njena yini
uyibuke wena uyihlole uyibone ukuthi uma uqualify ukukhonza kusho ukuthi wena ozobona ukuthi uyaqualify. Uma ungaqualify futhi uzobona nawe ukuthi awuqualify ngendlela oyiyona. Amen. Amen. Ayilungile sifundenizo. Kodwa mina bengifuna ukuxoxa namhlanje ngoba ngiyabona ukuthi siyadinga sikhule bazalwane. Amen. Ngiyaqinisa bazalwane. Mina ngiyafuna ukuthi sifikelwe ilanga la sizohlala la sonke sozela ukuhle. Iphele lento le yokusonta ngoba mina impela bazalwane makuzosonta ngcono ungabibikho phakathi kwenu. Angijoyini isonto. Isayoni mina nesonto lami. Izayoni isonto lami. Into engayilandela ngalandela uJesu. Njengoba ngilandela uJesu imkhuba yeziyona nginayo emzimbeni wami. Nowodwa umkhuba wezayoni anginawo. So mangenawo umkhuba wezayoni nowezwe ngokunjalo ngoba ngalishiya anginawo phakathi kwami. So anginayo inkinga engisondeza kuJesu ukuthi lezi zinto ayishilo ngiye. Angixoxe bazalwane. Lento yokuzila ukudla umsebenzi wayo ukunqoba lento ekuhlulayo. Yenzani bazalwane? Eyomnqoba lento ehlula abantu wena iyakuhlula ngithi lento yokungqongqoza la ufuna khona umsebenzi angithi iyakuhlula wena qobo lwakho sayidinga ke bakhona zokungqongqozela sayidinga bakhona njani ongqongqoza yayovulela wena umnyango sekumele kube umthandazo wakho oyovula ngoba uzamile ngamandla akho wena wangavuleka sawudinga bakhona ongqongqozelayo. Lento bazalwane yokuthi wehlulwe impilo yokuba nesimilo uyizamile ngokwakha ngithi sawudinga bekhona umuntu okuzamelayo ukuthi akwenzele ube nesimilo sawudinga ke manje ungene emthandazweni ukuze kube yiloyo muntu owenza lokho. Umthandazo bazalwane umsebenzi wakho usebenza izinto ezihlula abantu uma usuhlulekile wena sawudinga uyemthandazweni ukuze uzokwenzelwa ngoba ngesingawe wehlulekile. Amen. Amen. Awusakhonza kahle nikwazi ukuthi amen namhlanje kumhlanje. Amen. Bazalwane sawudinga ube naleyo mpilo enjalo. Uma ufakaza ngikhuluma ngokufakaza bazalwane awuyifakaze imfakaze eyodwa. Awuyifakaze imfakaze njani? Eyodwa. Into edala ungayifakaze imfakaze eyodwa impilo yakhe edala lokho. Uma ngithatha lesi situlo ngihlala la ubaba ufaka hamba emsebenzini angishiyela mayebuye ebuza impilo ntambama ngizothini ungishiyela ngihleli kulesi situlo ekseni baba masibuku uyabuya ntambama ngihleli la ngizothini mangiphendula hayi siyaphila silohleli lapho nje silosilapho nje njengoba lokungishiye ekseni hayi akwenzeki lutho siyabonga baba hayi lege bengangenanga bengilongile nje angithi lo muntu ungishiyela emsebenzini ungithola kuphi khona la ikhona into engayixoxa ngezinto ebezenzeka ngaphandle angibonanga lutho angithi bengila endlini ayikho into engizoyichaza enye ngazi le engikuyona nakusasa avuka emsebenzini mayabuya ngila hayi bamfaka cha kuyahlaleka kulesi situlo ngilo ngihlale nje kusukela izolo namanje ngihleli khona hayi angiyiboni inkinga baba kuyahlaleka ikhona into eyenzeka ngaphandle engiyazi uma sebexoxa abanye bethula amaphosa kadeni la ngasemall bambonile ngizovuma angithi ngizothi banamanga abanye bathulalela kulomuzo ngenhla uvuke khona ekseni wahamba ngithi sebeqalileke ngamanga bengikuphi mina njengoba kuze ngamboni ubuhlisi ngilo ngihlale nini kusukela ekseni ikhona into engayixoxa enye ngaphandle kwale hayi injalo impilo yekholo malinganyakazi awunayo into ongayifakaza ufakaza leyo hleli kuyo yiyona uma uqala uthatha izitephu nyakaza uzoxoxeni indaba ngoba sewuke wanyakaza uma bakufaka kuye emsebenzini hey sasike sathi sihamba ngetruck la sahlangana nomuntu endleleni ubuyaphi angithi behambile amen so khona into entsha asahlangane nayo uma umuntu ekuJesu enyakaza iyona ezala ubufakazi awukheniki ubufakazi uthi ngicabanga kambe ngizothina namhlanje isiphi story ngabaxoxela sona ngifuna ukucabanga ngingaqoqa ngithi nje bafaka namhlanje ngiyabonga abazalwane ngiyengaphiwa amathishu khawuqoqa into ayicabangani impilo eshoyo ukuthi usunobufakazi ngento eyenzekile. Mina ngiyaxoxa lapha abazalwane kwami kade ngivakashelwe izingane zizongibona nje kule nyanga edlule manje ngihambile ngayo ilanda lekhaya ngiletha la kimi ngizongivakashela
ngino 2000 rand ke wa petrol okuya no petrol okubuya buye ke nengane sizithenga ukudla nyana endleleni sijabule sesifike endlini kodwa la mangifika endlini efridge anginalutho noma kukhona lokho nje kodwa uyazi bakhona abantwana kudinga uthenga ukudla sangiyefonini yami ke ngithi Jesu angithi savumelana ukuthi ungikholela nge15 wena mina ngikhola nge15 mina ngikhola nge15 savumelana noJesu ngoba uyangiqasha ungiqashela emsebenzini wakhe mina ngicela umuphi idate yokungikholela savumelana ukuthi ke mina ngizohola njalo nge15 sivumelana nabantu engibakweleta ngiyabatshela ukuthi mina ngihola nge15 so uma ufuna imali yakho ikhona uzobona ukuthi nge15 ngikwenze njalo ukuthi hayi sengiholile hayishaya 15 hey akukho lutho la bese ngiyefoni ngibheka ukuthi akunalutho la kunamali engenini ithi le ngane ethe kubandala kulezi ezikhona obina futhi hamkhulu wenzani ngithi ngibheka imali uJesu akakangiholeli kuze kube imali uthi awumkhulu uJesu uyahola ngithi uyangiholela ngiqashiwe ngiyasebenza mina njengoba ngisebenza ukushumayela nje ngihola kuye hayi kubantu ngibe ngibheka ifoni akunamali ayisiyolala nezingane ngibele empetheni abanye balale phansi bese busuku ngivuka ngithi Jesu angithi sixoxela imali ayikangeni kuze kube imali izingane kumele ngiyithengele ukudla ayisila later balothanda kuyiboleka ke bacofa ifoni bese kuvela uPaulo lase Capitec athi wemkhulu nansi imali ingene uthatha 6000 ekseni ngifuna intozana ukuthi ufikile angilethele imoto ngizoba nendlela khona la ngifuna ukuya khona ekseni siphuthume ke khona sengiyothenga ngikhipha ishumi zami ngibeke eceleni thathe emvakolo ngothengela ingane bese ngithi asihambeni safuna ukunikhipha nje angibe ngiyiqelele bona imali ngathatha ingane ngayikhipha ngayivakashisa ngagrosa ngayibusisa ngayo yonke into ezidingayo ngisho into esavumelana ngayo mina naye mangiqashwa ukuthi njengoba sengisebenza sizokhokhelana nge15 lebe kweyengane mase zohamba ke ingane sengikhipha u2000 rand futhi ukuthi zihambe ibuyele ekhaya ziyaxoxa ke mayefika ekhaya zithi yeywe mama umkhulu mayefuna into uyaxoxa noNkulunkulu wakhe amtshela ukuthi akube ukuthi manje ke umntwana wami uyabuza kanjani bathi hey utshela ifoni ukuthi uJesu akafaka imali kuyona ngithi mina ngithi ngiyasebenza ngisemsebenzini ufuna ngixoxe nobani ngifonela abantu ngithi ifoni mama bengisaqala lapho ngizame nge2000 rand uyangikweleta cha ukhona wathi angizela eGoli phakathi kwendlu ukhona wathi nje nayi incwadi siyabhala baba uNtanda gibela uzeGoli na ungamangala nje masengila esengithi hayi bafaka impela unginikanga imali impela bafaka kwenzeka anginamali bekwenza kanjani nje njalo ukhona wathi angizela phakathi kwabazalwane akekho so akekho umuntu ongikweleta ngikweletwa yilo wathi angibe lapho nawe ngezicelo zakho nezivumelwano zakho noJesu udinga ukwazi uxoxa indaba yakho amen uyabona bazalwane abaningi bayocela umsebenzi uNkulunkulu bathi bacela umsebenzi uNkulunkulu abanikeze basebenze uma esenenkinga lapha emsebenzini uhambe xoxela bonke abazalwane ngimina nje Nkosi yami ngishosho principal la ngifundisa khona mina masoma nje ngikhona usho leyo nto leyo usukela ingane yabantu ngiyasuka umuntu hlala phansi mangasekho into ongafakaza ngayo hlala phansi yekela igama lomuntu omuntu ozokhuluma kabi ngaye la akenze lutho ayithi umsebenzi wacelwa uNkulunkulu yini ehlula utshela uNkulunkulu ukuthi unenkinga ngomsebenzi wawutholayo angithi wawucela uNkulunkulu ongacela uprincipal wayiphoma sufakaza la ukuthi wena uprincipal okuhlupha esikoleni laba abanemizwa eshashayo ubeze behle bathi Nkosi yami ngane umuntu yahlukunyezwa esikoleni mina ngizongisho ukuthi ngisambona isiphukuphuku nje uma umila phambili ukuthi wazi wabheda dade ucela umsebenzi uNkulunkulu uzokhala ngabanye abantu egcineni so indaba yakho wena iphakathi kwakho noNkulunkulu nabakhala ngemshado mina ngiyeza umuntu omesemila bazalwane ngihlushwa indoda ekhaya ngithi we sekusukileke lo hlushwa indoda ekhaya bazalwane ngiyocela umthandazo angithi ngicela umshado la nize nibe bafishane ngikhasapha nithi ngithathe ngani ngibelutho ngibeka lana uqhubeka Nkosi umihobelelelise mase sekuphumelelisa ngayo le ndoda awusayi kuye futhi athi uyicelekele sekuyithi la kumele sithandaze manje asatshela uNkulunkulu ophumelelisa naye sekuyithi asiphumelelisa naye kisho izinto ezenzakala ekhonzeni bazalwane kuba uthandaza nini uma thina kuzoba yithi esihlalela ukuthandazela wena uthandaza nini inini la uthandaza khona inini la uzothandaza khona wena singangeni nje thina singangeni sizwe ngawo uxoxa hey
awuyakhula bafaka manje ekukholweni phela ukhulu ngesidumbu lana ukhula sibone ukuthi uyakhula seyiyalunga indaba yakho noJesu uma usukwazi ukubhekana nempi yakho wena ungasifaki thina sewuyakhula kusho ukuthi sasingakwazi ukuhlala sikwethembe njengomzalwane ngoba lempi usukwazile ukilwa uyazi ubamandlalo wasixoxela ukuthi lapha ekhaya kwenzeka umhlolo ukuthi kube nentombazana nje yakile imkhuba ndiyabona la ntombazana asheshayo athanda amakhehla yenza nje isiphithiphithi esithizeni manje uma uzophasa uyindoda awubuka amantombazane ehamba emgwaqweni ayabuya eze la kukhona wena athi angaba kuwe ube nethuba lawo uyigwebe wena ungayiniki ilungelo lawo kodwa unawo ila usukuphase khona uma usakhuluma ngawo nje kuvala ufenisi wena ungale kofenisi ubuka ngapha angithi kunofenisi okuvimbela yikho ukuthi ubahlulile ngoba uqamba amanga usho ngoba bekunofenisi kudingeka uphumele khona niyodibana mase nidibane ushe khona hayi thina njengabazalwane sesheli nesheli hayi sesheli thina njengabazalwane uma uba nonkosikazi oyedwa wonke khona usho nawe noma uxoxa nawe ukuthi hayi khona bebusiswa ngemzimba abantu muhle umntana omuntu kodwa mina angivunyelwe angazozana bangizwe lento yokholwa uyipractice ngesonto uyayiphila uxoxe nawe nakhane uyithandazela ukhulume emthandazweni usho ukuthi Nkosi lana ngiyafuna lana ngifiki bathi kufikwa kanjani uma nalona asuka la yethu sela wenza kanjani ngenzise leyo ndlela leyo isonto lodwa bazalwane ukuphindwa into eyodwa phela mina ngasonto ngibonela ngiyangizwa nje abantu ko TikTok bengithethisa bethi ngixeka amasonto umbona umuntu akazaza sonto eZayoni mina la ngiphuma khona bafaka ngesonto ubathi ijazi lakho elimhlophe ekseni ulifake ulunge ngejazi lakho uze kuneculo lakhona ke culo ethiwa umbhedesho maningena nje kuhlonye ikhali into yokuqala nje leyo Jomanini izikhali washo umoya emabandleni bese kulandwa induku kuthiwa kwasho umoya wathi akubohlonye izagila ngesonto kodwa lelo lambhayibheli lithi hlomani ikhali zika moya alithi hlomani imshiza kodwa bona beze nenduku yokuqala le udileswe bese mvawale ukuthiwa sekuvunywa izona lapha mina la ngisonto khona kuvunywa khona izona ayivunywa isitayela uma la thula mabese enkonzweni angakubona ukumhlukanisa nenkosi akekho shoyo ukuthi izolo kade ekuphi abanye balalanga bakubo bafika ekseni njengoba befika abanye lamakhosikazi abahlala nawo akona wabo awabo bawashiya emakhaya kodwa mevuma izona athi akukho nje ukungihlukanisa nenkosi nalobo ubufebe bami right Jesus mina ngikhulela kuleyo nto enjalo kusuke lapho kuthiweke sekuzoqoka abantu abazophatha inkonzo uzoba ngivule inkonzo umthandazo uzothandaza wena uzosho umbhedesho wena uzosiphiliswa nina abanye nizofakaza umvule inkonzo uzosho bathi sezulwini simlandela ira station song baba wethu osezulwini maliphathwe ngokunqaqama phune lapho kungene kumbhedesho ngiyakhola uNkulunkulu isona amandla wonke umdalo wezulu nomhlaba uqedwe lapho kungena ezwini lo fundizwe ulifunda 5 minutes mayeqeda bese ethi nelizwile izwi engilivulile nami nani-ke sinothatha-ke bantwana bakaNkulunkulu nibeke la nibeka khona-ke inkosi siyoqhubekisa kuthiwa inkosi ezoqhubekisa izwi leli kuthiwa silikholwe thina ukuthi uNkulunkulu uzoliqhubekisa yena idlalo-ke lena ngeveli zayo mawuza nje uyayazi iprogramu yesonto ukuthi masifika kuzokwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi njalo uzophela unyaka aqala omunye ukusonta-ke yilokho nalana uma ufika wenza leyo usukuze esontweni ngoba ibandla likamoya aliphili impilo eprogramiwe kuba umoya obonayo ukuthi ukukhonza kwanamhlanje kuzoba njena yiko lama ungacabanga izinto esizenzayo ayikho into enesikhathi eside njengezwi ngoba izwi ilona esiphila ngalo so yikho inesikhathi eside ukuthi silithole izwi noma usuwedwa ziningi isikhathi mhlawumbe abanye ababesaqala ukungibona mhlawumbe bafakwe inotice endlini yami mina ngangine timetable eyayibekwe eminyango kanje endlini
ngifundisa ukuyidiscipline ukuthi mangingena nje ngomnyango amehlo amaqala kuyona ibhaliwe ukuthi umthandazo number 1 mawuvuka number 2 ibhaliwe ukuthi kufundwa izwi